Dajmo testirati tole dvoje. Najprej od Swikera in La Popsi balzam. Mi je Sedilka rekla, da je to v bistvu kot kopija od Rhoda. To lepo zgleda. Tole je jagoda. Ko lepo diši. Shit. Preveč se nala. Wow, to pa je intenzivno. Spod že imam nabilo. Ne mi všeč. Še enkrat bom. Ni mi dolgo všeč. Ne vem. Jaz sicer nisem navajena takih tekočih. Malo samo se vem, pogim pa to kupiti, ampak se hodila sem pač testirati. Pa ja, no. Ja, v bistvu niti ni slabo. In zaenkrat mi je cool, bom pa seveda videla, kaj bom dlje časa nosila. Pa dajmo še tole probati od Alverdeja. Tole barva Nič 3 Rosy Nude. To je pa res nude. Ful nežna. Sem mislila, da bom malo več, tako, a ni razlika. Zelo nežen odtenek, prenežen mogoče malo, no. Ampak ful dobro. Ful diši lepo. Če primerjam, mi je šminka bolj všeč.